And then so me more kwa about Adom TV bedroom health tips. So me did a fear among kwa tamaklo. Unim de na watch ye kasa fa ho e waist pain sisi yo yanko ade a tie nkomo ebi na ewi a woni doctor akasa watch wana mo nso akọ endpoint homeopathic clinic on adaroma na e de dwumadi eba teneso anoma sorry nyon wankem no miere bia yenya kwanyi enya doctor for no nkasa nenso ya bana bobo ano a wotwe mu nyina o kire yen waist pain adwuma bi a wo ye ntia mo sisi ade ene doctor kasa do ene so ya na asane mu akwa aba aseda nyamde ebre ben na so obi sisi ye ne ya eni kwan so otene fie ne mu aso otu anamo but ase said yes ya din komo afa no this week nyina no me ye sure say obia anya ne chefa enra ye din komo fa courses no ho na ne ye ka drivers no obi wa was menya driver but ye nyina nde myself drivers no do so ebia wo ye wadwen say wonya driver enso so ebia adwuma wa wo car nti wo ye driver nti obi wo ha ebia okọ ha ene kwa de ebia ye kwan construction taking place or a lot of places wo ko be bi ti say hani mini ba Benjina so obetimi etika mu more than be about 6 hours ansa na bia wadu ho eno no wo ye driver ni bia nti ene ye lifestyle no ye nhwe ni yie pa na ma bebiri no ano enya yade a efe ne sisi yade na sisi yade kodum pempenso obi na afi nipa da sani okoto a enye yie sa wo chia wo ho wo besa wo nipa da sani no osisi no ya anya no rigid bone no e flexible and I because say malleable and inti at every point in time no you are able to inti na nkora bi mu amoye athletes and yoga ne san for no obitimi kwa ne mu se sa no ayese zero sana nipa da sani yete ne mu no emu da e malleable e flexible but bebre mu no e de no se de yakoye no se ne de no aya rigid aje se de metal na rust no so o yese ya waka so yese o yese ya mo so no waka e kodu that stage na o so wan pay you be ka fom so wo obi a wo sole film pa so na wo sole ya utim se wo bre e sha ase no wo tenase na wo sole ya na ya asamo a sa waist pain no sa waist pain ye mfante na fie wo zo osisi no afe ne yawo no emu hihyew emu yewdu afe sisi yade no ema woto ase ase se twetwe osisi no eba woto ase ene wo nan ho nyina pulling pains ya eni kwasa wotena so sisi yade no afe de nya osisi no mpo wo hu se wo nan na ase se ejene from wo nan soa no ejene aba limbs no na je se damage ya no wan hwe ya obekafo won so sisi yade na fe de e wo se mpane titi ni wo ye se na wo ye ntena so we no nkora nyina experience bi anam obi abetimanya because akola na se wanya accident na the spine no aka nkora no kwa de mo betimanya easier but empanyifo nya ne sene se de nkora nya because ye wunyini ni ntia na yes se wunyini no enti na se empanyifo buba bi se wunyini na edua nyini a ne po ebam okay e po na ebam no ene se wunyini no na wear and tear activities in the doorso sebi enya no pakora no a ebi mu ha minimo bi wo ha ordinary empaso agro die kura ma obi anya sisi ade ye wo se de si ye no fa enya pan ya o se o sisi eye eti ye lifestyle bi ye bia no ya wa anya wa mfa sebi wa mfa care anto ho a utimi se usisi no usisi na asase adum pempenso bi a afa wo beda so no ya nso mu a wuntimi enye won se afa di amanfo hia wa o me se papa ase de wo chia no afa obi sisi no obi afa wo ba utimi se wa bankonkomu a ase ni mu no akoa obi de no wa chia sa sisi ade no yentena so enti some of these things no we mu kokoye sa ade no a na hia se sa nipa da sani no o so wo rushe edeba ayada sabia na se opeso rush ba ayada sabia de ya endpoint yedi mu akotene kese pa wo Kumase wo Takrade wo Accra wo Tema endpoint for number we should na direction no wo Techiman esiama enyina endpoint we part clinic ye ben wo pa ya de bi how bi aso so no for number no 0244 86 70 68
0244 86 70 68. Yada say pa Dr. Duboate na yete ne nka no nti no ne number no de ama ono friend sisi na ne ni nsa wo so de yedi hu nkomo ni yare bia o chena nkwa hodin kura yin a wada wo ma ya kan ho e to so yada say